Ndabasuhuje reka nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza umuherereye hose hirya no hino mu isi. Ni amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu isi, ndagira ngo muri kano kanya ariko tuze kuyahera kuri aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Donald Trump yavuze ko yabonye Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Yavuze ijambo rikomeye cyane ati aba bantu ni abanyabwenge kandi barakundana cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump rwose yakeje Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo n'abari bitabiriye umuhango wo gusinya amasezerano y'amahoro, bakaba barayibasinyiye mu ijoro ryo kuri uyu munsi wakeye arishyira kuri uyu wa gatanu. Muri rusange ndagira ngo muri kano kanya twongere dukomoze gatoya rwose kuri aya masezerano y'amahoro. Reka muri kano kanya tugaruke kuri iri jambo rya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yakira Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Reka ntizimbye mu magambo, urebe hasi handitse subscribe kugira ngo njye nawe tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko rwose ikiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi cyamweretse ko rwose abakuru b'ibihugu bombi ari abanyabwenge kandi bakundana. Ibi yabigarutseho mu ijambo yavuze mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari amasezerano yitezweho kurangiza ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka irenga 30 mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Umuhango wo gushyira umukono kuri aya masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wabaye kuri uyu wa kane mu masaha y'umugoroba, wari witabiriwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi Tshilombo, uyoborwa na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Wari witabiriwe kandi n'abandi bakuru b'ibihugu byo muri Afurika barimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, William Ruto Somei wa Kenya ndetse n'uwa Angola Joao Lourenço ndetse na Vice Perezida wa Uganda Jessica Rupo. Uyu muhango kandi wabereye muri US Institute of Peace yahinduriwe izina yitwa Donald J. Trump Institute of Peace. Perezida Donald Trump yavuze ko rwose isinywa ry'aya masezerano ari umunsi udasanzwe cyane kuko bivuze kurangiza intambara imaze imyaka myinshi cyane iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu magambo ye ati ni umunsi udasanzwe kuri Afurika, ni umunsi udasanzwe ku isi ndetse no kuri ibi bihugu bibiri bafite byinshi byo kwishimira. Twaje muri US Institute of Peace ku by'aya masezerano y'amateka azatuma intambara imaze igihe kinini kurenza izindi aho ariho hose ku isi, aho abarenga miliyoni 10 bishwe ihagarara burundu. Uyu munsi twiyemeje guhagarika ibinyacumi by'imyaka y'ubugizi bwa nabi no kumena amaraso ndetse no gutangira umwaka mushya w'ituze n'umufatanye hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje ashimira Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi kubw'ubushake bwo kugira ngo aya masezerano agerweho. Ati ndashaka gushimira abayobozi babiri b'abanyamurava, mu by'ukuri ni abanyamurava, ni abantu badasanzwe. Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Perezida Kagame w'u Rwanda ni abantu beza. Mbere y'umuhango wo gushyira umukono kuri aya masezerano, Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi babanje kuganira na Trump muri White House. Trump yavuze ko kandi Tshisekedi na Kagame babanje kuganira inyuma y'amarido, ni mu biro bye bizwi nka Oval Office. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje agaragaza ko ubutegetsi bwe bubashije gukora ibyo abandi bananiwe. Ati uyu munsi turi gutsinda aho abandi benshi batsinzwe. Ibaye intambara ya 8 turangije mu gihe kitageze no ku mwaka umwe. Turi kuvuga imyaka 30 y'intambara ndetse n'impfu zirenga miliyoni z'abantu. Yavuze ko bimwe mu by'ingenzi aya masezerano azafasha harimo guhagarika imirwano burundu, kwambura intwaro abarwanyi batari aba leta, gucyura impunzi, gutanga ubutabera ndetse no kuryoza abagizi ba nabi ndetse n'abagize uruhare mu bikorwa byibasira inyoko muntu mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimangiye ko ikiganiro yagiranye na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi cyamweretse ko rwose abakuru b'ibihugu byombi ari abanyabwenge kandi bakundana. Ati u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeye kurushaho gufatanya mu by'ubukungu aho kurwana. Abagabo babiri ni abanyabwenge bazabikora. Ntekereza ko rwose bakundana, namaranye umwanya nabo. Abantu bamwe bashobora gutungurwa ariko ntekereza ko bakundana. Bamaze umwanya munini bicana ariko ntekereza ko ubu bagomba kumara umwanya munini bahoberana, bafatana mu biganza ndetse babyaza umusaruro amahirwe Amerika ifite mu by'ubukungu hirya no hino muri ako karere muri rusange.
Mu yandi makuru, umugabo mukuru w'inkeragutabara yitwa Major General Alex Kagame yahuye n'inkeragutabara zo mu turere dutanu tw'intara y'Amajyepfo ari two Huye, Gisagara, Nyamagabe, Nyanza ndetse na Nyaruguru, azishimira ku ruhare zigira mu iterambere ry'abaturage. Ni inama yabaye ku munsi w'ejo kuwa kane Ukuboza mu masaha y'umugoroba, yari igamije kungurana ibitekerezo, gukemura ibibazo bitandukanye ndetse no kugeza ku nkeragutabara amakuru ajyanye n'imishinga ya RDF igamije kubateza imbere. Iyi nama yakurikiye indi heruka kubera mu karere ka Muhanga ni ku itariki ya 28 Ugushyingo mu mwaka wa 2025 mu rwego rwo gushimangira imikoranire hagati y'ubuyobozi bw'inkeragutabara ndetse n'abahoze mu ngabo mu bice batuyemo mu rwego rwo kungurana ibitekerezo no kugira ngo ibibazo byaba bihari birusheho kumenyekana ndetse no gushakirwa ibisubizo. Major General Kagame yashimiye inkeragutabara ku myitwarire myiza zigaragaza n'uruhare rwazo mu iterambere ry'abaturage, yibukije kandi akamaro ko kwigira, ashishikariza inkeragutabara gukora bishakamo ibisubizo mu kurwanya ubukene, ntibategereze gusa ubwunganizi bwa leta. Yashimye cyane inkeragutabara gukomeza kuba intangarugero mu baturage, abasaba gukomera ku kinyabupfura ndetse no kwirinda ibyaha byatumye RDF iza kubikurikirana. Yabwiye inkeragutabara kandi ko u Rwanda rutekanye, abibutsa ko nubwo bari mu kiruhuko cy'izabukuru baba bafite inshingano zo gusigasira umutekano w'abaturage aho batuye n'ubundi muri icyo kiruhuko. Mu yandi makuru asa n'aya, ingabo z'u Rwanda RDF ndetse n'ingabo za Tanzania TPDF basoje inama ya 14 y'abayobozi b'ingabo ku mipaka ihuza ibihugu byombi. N'inama yabereye mu karere ka Ngoma, intara y'Uburasirazuba, ikaba yarabaye kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 4 Ukuboza mu mwaka wa 2025, ikaba ishimangira umuhate wo kurushaho kubungabunga umutekano ndetse n'ituze ku mipaka ihuza u Rwanda na Tanzania. Izi nama zikorwa buri mezi 3, zikaba zitanga uburyo ku bayobozi b'ingabo z'ibihugu byombi bwo gusuzuma ishusho y'umutekano muri iki gihe ndetse no gutegura ingamba zihuriweho zo guhangana n'ibibazo by'umutekano ku mipaka y'ibihugu byombi. Mu gihe cy'inama ya 14, intumwa z'ibihugu byombi zasuzumye ibibazo by'umutekano byagiye byigaragaza nyuma y'inama ya 13 yabereye Ingara muri Tanzania muri Nzeri muri 2025, nko kureba uko ingamba zafashwe mu gukemura ibibazo zashyizwe mu bikorwa, gushaka ibisubizo ku bikorwa binyuranyije n'amategeko byambukiranya imipaka ndetse n'ingamba zo kurinda abaturage baturiye umupaka uhuza ibihugu byombi. Umuyobozi w'ingabo zigize diviziyo ya 5 y'ingabo z'u Rwanda Major General Ruki Karusisi yashimangiye ko rwose ubufatanye bw'ingabo z'ibihugu byombi ari inkingi ikomeye cyane ishimangira umubano mwiza. Ati RDF ndetse na TPDF tumaze igihe kirekire dufatanya, ubwo bufatanye bushingiye cyane ku bwubahane, ubunyamwuga ndetse no gusangira icyerekezo kimwe cyo gukomeza kubumbatira amahoro mu karere. Ibihugu byacu bifitanye umubano mwiza kandi ubufatanye bw'ingabo zacu ni imwe mu nkingi ikomeye cyane ishimangira uwo mubano. Yakomeje ati binyuze muri uru rubuga rwo guhura dukomeza kugumana imikoranire ikomeye cyane, kuvugana hagati yacu, bityo ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo dufatanyije bugatanga umusaruro. Ku ruhande umuyobozi wa brigade ya 202 ingabo za TPDF Brigadier General Gabriel Elias Kwirigwa yashimye cyane uko inama yagenze, yongeraho ko rwose ku guhura buri gihembwe bikomeza gushimangira icyizere ndetse n'imikoranire mu by'umutekano hagati y'ingabo z'ibihugu byombi. Inama yasojwe hasubirwamo umuhigo wo gukomeza gusangira amakuru, gucunga umutekano, hakorwa patroyi mu bice byo byagenwe ndetse no gukomeza imikoranire ya hafi hagati y'abayobozi b'ingabo zegeranye. Impande zombi zagaragaje ko ubufatanye bwa RDF ndetse na TPDF ari ingenzi cyane ku mutekano w'ibihugu byombi ndetse n'imikoranire myiza y'abaturage baturiye umupaka. Iyi nama ya 14 y'abayobozi b'ingabo z'ibihugu byombi yerekana ubufatanye bumaze igihe hagati y'u Rwanda ndetse na Tanzania mu gushyigikira amahoro ni mu karere n'inyungu zihuriweho mu by'umutekano muri rusange. Andi makuru aramutse, ni umugabo w'imyaka 52 wo mu karere ka Rulindo yishe umugore w'imyaka 40 nawe anywa imiti yica arapfa. Ubuyobozi buvuga ko rwose bapfuye isambu umugabo yashakaga kugurisha, umugore akabyanga. Amakuru avuga ko hari hashize iminsi umugabo yifuje kugurisha umurima, umugore akabimwangira. Ibyo kwicana bivugwa ko byabaye muri iri joro rishyira kuri uyu munsi murenge wa Kisaro mu kagari ka Murama. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kisaro w'Amahoro
Telesfore yahamije aya makuru. Ati amakuru y'urupfu rw'abariya baturage twayamenye mu gitondo ahagana isaa 10:50 nyuma y'uko umukozi wakoragayo ataha bagombaga kujyana mu kazi. Yahageze akabura umugore, ajya mu rugo rwabo arakomangira, abana barara mu nzu zo hanze bakinguye basanga bapfuye. Umugore afite ibikomere bikomeye cyane, umugabo nawe yari hafi ye hari agacupa gasa nkaho yakazanyemo imiti yo kunywa ari nayo ishobora kuba yamwishe. Gitifu akomeza avuga ko rero aba bombi bari bafitanye amakimbirane ashingiye ku kuba umugore yaranze ko umugabo agurisha umurima, ndetse mu kwezi gushize ubuyobozi bwagiye kubaganiriza nyuma y'uko umugabo yari yangije inzu ngo abone urwitwazo ko ari gushaka amafaranga yo gusana, bamutegeka kubikosora. Yaboneyeho gusaba abaturage kwirinda amakimbirane yo mu miryango, ndetse abasezeranya abibutsa ko bakwiriye kumenya ko bose banganya uburenganzira ku mutungo. Imirambo y'abo bombi yahise ijyanwa ku bitaro bya Byumba gukorerwa isuzuma mbere y'uko ishyingurwa. Basize abana 6, aho umutoya afite imyaka 18 muri rusange. Nimukomeze kugubwa neza kandi mugire ibihe byiza. Nge nitwa Tuyiringire Ahmed. Aya ni amakuru abagiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu isi ndetse no mu karere muri rusange. Mukomeze kugubwa neza.